8.000. Oke, kalau bantu niki promosi nggih. Oh, nggih. Iyalah Cak kan wingi golek rondo atau ketemu malah nemu mie ayam delik iki ning minggir iki piye Cak. Niki buka jam pinten ya, Pak? Buka jam 1 Jam 10 sampai jam gangsal Jumat tutup 8.000. 8.000. Apa niki meng damel kiambak kubuke kok mesti Cak. Oh, kuku ini Nggih, menawa. di story men Oh, rame oke. nih Pak. Dia mungkin rame lewat video. Alhamdulillah niki ampun lumayan nih Mas. Lumayan rame nggih. Nggih. Nggih, kalau bantu niki promosi nggih. Oh, nggih. Gon dicek samping. Oh, nggih. Nah, Nggih. lebih rame. Gerobak biru biasanya mie ayam legend Cak, tapi penampilan iki ya lumayan zaman dulu tenan iki. Tapi tekstur iki ya wis lumayan apik, mine ya rada gede sithik sedengan lah Cak. Minyaknya lumayan kental. Langsung wae dicipi Cak iki mie ayamnya lebih ke tipe mie ayam asin ngono kae Cak. Ayamnya setengah mateng iki damanku tenan iki nek setengah mateng. Ayamnya oke, lumayan manis soalnya kecap ya kecap manis iki Cak. Ada juga gratis bayar Cak, tinggal ambil aja loh. Langsung cupu sak karepmu. Aku nek mangan mie ayam nek muni enak-enak nek muni renak tenan aku Cak. Tapi menurutku iki 8/5 saka 10 Cak. Nek mie ayam renak biasanya rata pesting Cak, tapi nek iki yo beda cerita. Untuk warga minggir langsung merapat Cak. Alamannya di sini ya.